Damir, začniva na koncu, kakšna infarktna končnica, tudi nekaj sreče, ampak nos za menjavo z Aronsom. Nekaj besed najprej o tej res končnici, ki je na koncu prinesla srečo Celju. Pa drago mi je da nije Zabadav tak velik, da nekad nešto i namiriši i našňofa. A teška utakmica, jako smo bili u grču, spojilo se tu malo grča i odgovornosti i nekako značaja utakmice, isto tako i umora, ipak je ova utakmica došla nakon svega 2 dana, odnosno 70 i nešto sati od utakmice u Kopru plus put, osjetilo se to na nogama igrača, nismo bili toliko tečni u igri, nismo bili toliko brzi na nogama. I ono što je najbitnije, neke utakmice kroz prvenstvo, ako pretendiraš biti prvi, ako se boriš za prvaka, moraš dobiti na mišiće. Ovo je bila takva, nije bila posebno lijepa, ali smo ju dobili na htjenje, na zalaganje, na mišiće. Ugurali smo ju u gol. Sedaj zagotovo nekoliko lažje na ta reprezentančni premor pred zadnjo četrtino prvenstva, prednost s tekmo več sicer znaša 12 točk. Kako pomembna je bila ta tekma u vidu vstopa v zadnjo četrtino? Pa da, bila je koliko bitna, toliko nas je i opteretila. Pokušali smo rasteretiti igralce toga da je fokus samo na toj utakmici, ne uopće kalkulirati ni poziciju na tablici, ni broj bodova, koliko ćemo, šta ćemo. Mislim da tako trebamo nadaljevati dalje. Jednostavno, utakmicu po utakmicu, fokus na svaku sljedeću, na pobjedu. Uopće ne želim gledati na tablicu, uopće ne želim gledati na razlike. Mi svoje moramo napraviti. Mi 7-8 pobjeda do kraja moramo osigurati i jednostavno samo tako fokus od jedne do druge. Sad Mura najbitnija, prvo naravno odmoriti, ali već polako se slagat Aluminij, ne Mura, pa onda i Mura, jedna po jedna, biti maksimalno dobri, biti maksimalno raspoloženi i hrabri. Sedaj prihaja reprezentančni premor, nekaj igralcev bo sicer manjkalo zaradi reprezentančnih obveznosti, ampak vseeno, na čem bo fokus v tem obdobju? Ok, dosta stvari još imamo za popravljati. Mene je iskreno muči i to bih volio da odradimo ovih 2 tjedna je nekakav kontranapad, znači dobro uzimamo loptu u zadnjoj trećini, ali malo toga nam polazi za rukom da ugrozimo protivnika kroz kontranapad s obzirom na brzinu krila koje imamo i tu ćemo se morati malo pozabaviti s tim. Priznajem, nismo to previše radili u ovom dijelu i sad će biti fokus baš na tome, jer i to je jedna komponenta igre da kad jednostavno uspiješ izvući protivnika da ga malo dobiješ na tu tranziciju i brzinu, jer teško je ovako udarat u zid momčadima koje se brane i onda te 2, 3, 4 situacije kad su visoko moramo iskoristiti.